Alright, Weru FM 96.4 nendi nithirite kibangana kimantu yayo bubweru kendo tira nendi nukenera mathayo ndhe yara ithirite ukithikira kia mibangwira nendi ithirite kibangana kwa na kinyatangazaji baraba kethira nendi ukotanaira nabo na itukwenda kinyawe withira nendi wekena naira nabatu nabuni ukurukira uyo scan QR code weke TV kukana kinyaithire wikuma ke www.werudigital.co.ke na ukuma ukethira nendi wechoka kia chiuria 10 bibyotho sana no chogene ndi chiuri byo kethira yukuma kedro irombikia kwithira nendi uri umwe wa chindi baraba kethira baichinda ira shopping voucher iyangirithano na yakabopoteani tukethira twekulunga kenende ki studio chetu kende inyawe withira ukiona nkanyai imwe kwa imwe na ntumirie nendi thirite kiretwa ni kambuni ya kubwithia mitu ya ndithia nio J Max Millers kendo thira nendi kinyawe utiothiome kiukenera ku Ntukerwa nende itiere ntuko mana ya thatu ya 50 tumba kwithira nende twekinyake kithurano na kia 2027 ara nende rwari ko iwanta kana tutam tukerwa riri Gathi Gachagua uri mutongeri wa kiama kia DCP nethirite ikagikaro na kwariria mantu kathumba yare amwe nende na yara Kenya bakuwa yo ya patikwaniro yo Gachagua kiaria awete bobo yanete nende na kuro kokokia kwa ntuko 55 aikaranja ko kiwa munyoro na wetera Kenya kumakona mwanya harantukirwa inya uchemanite na kariba northeastern bare amwe na kari pantere chisiolo akerene na tarete manto nkabo yare amwe na warwangiro kithomo rwangiro gima ukaria na kinyagonism kana wagage michemanione ya manto ya monende yara ya kwithira ya yateka Kenya na burito amba kwithira kiwa nende kinyanwa kubatara kwithira kinenkairwa bendera ya kurwira gitikio rais na uchemania na William Samoei Ruto ndebene 2027 amona bo Gachagua amba kwithira kiwa oringi atina thina urakethira echalawa bakethira bonde bai mwatambaru na twakuria nende nuwe wengwane ukona nuabatire kunenkirwa bendera ya kurwira gitikio rais kana uchemania na Ruto 2027 no kubatara kwithira kinenkairwa kanya kaukandana na Ruto ke kithurano ne kia 2027 rwiro atuketha twina runtukwerwari intukwe Jumatatu the Monday perspective atuketha twina inibetu mwanya para tuketha twika gikaro nabo bare amunende nora kurira gite kia mubunge Bwaburi nwe angaine raithirite kinyakire kakio kinyaki studio chetu twina atalamu bagi siasa bare okathuri maringera ura kinyari kite kwithira ikinya na ndaika ite kuraya Oscar Mutugi kinya kaumba kwithira aikinya kenda twatanira kiro rero tuntukwerwe na kwarira manto ya yonde bari otekenda rwithira ryo kuluka ku kethiro gita kuraya ya yonde nyuma kaita kati kuraya ende mbere ara tukubanganite kenda to chaweru daidatu Yareto kudhurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Gachagua kurukiria riboti gukuni mwerekera yue gisiasa nyuma ya ntuku 55 aichemanakia na thingati bake wa munyoro abunge bamero kwa tambaruri endikithiara kwa dhurana kirimara kithira Mount Kenya West ititikiria kwa tambaru Mount Kenya East kiridurano bia 2027 akiama balida mwananchi kwa riandionga ya Sifuna irerigeri Jumapili yete onde muraga baichu olotete DP Kindiki Akariba Isiolo Mandera gukenera kwagirithwa kwa barabara Isiolo kula mawe Mondogashe bakiwa biashara chionende igaukira Teto cia weru Mwanaitu madhidha oroberu arene Maureen Kirimi na ngeto Phineas imana ndeto chero daidatu ikamberia daicho chongwa Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ntukerwari nethirite nende akirukira kia riboti irethirite yete kwa kaita nyuma ya ntuku 55 chaweka michemanio na ntundu chia ntuko na mwanya cha Kenya michemani irethirite nende ikirite kanja kwa kiwa munyoro Gachagua na joketia kanya kagutariria mwerekera yokie yo gisiasa na kinya kolota makutho nkabo kiri utongeria bwathirikari ya William Ruto oningwa nirwanire taroneru
ya wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua yanite ripoti yake ya ntuko 55 irethirite ngarune yake wa Munyoro. 55 days ago I left the front lines of national politics. Gachagua akiwa kaita kaukonde ethirite akiri na kuthikira Kenya kiraba kwenda. I came here to sit and listen to the people of Kenya who had instructed me to do so. Na wetete thina rwang'ini rwa kithomo takimwekiriro bira biethirite bie mukinya ila kaitene kau atethirite aiki mwingi. On the education sector in our country, the people told me that they are completely crushed and the gains made over the years have been eroded in a record 3 years. Kenyans told me they need the next administration to bring back better free primary education and secondary education. Kiri urimi Gachagua augite kinya kuo ikubatire kwithira nendo kukioneka maugaruku mwanya mwanya kenda ukiria arimi na urimi po. Agriculture, Kenyans are worried whether agriculture is still the backbone of our economy. They are worried about the rising cost of food and farm inputs, failed agricultural value chains, state-sponsored destruction of our cash crops like tea, coffee, pyrethrum, sugarcane, cotton, among others. Wangiro gima kinyaru Gachagua akiuga rwina kathina nkabo kuringana na ripoti ire mukinyilite. On healthcare, Kenyans from across the country confirmed that our nation's healthcare system is broken. Kenyans want drugs in hospitals. Kenyans told me that they need the next administration to sweep clean the healthcare sector in our country. Access to healthcare is more than just the SHA registration. We must align and implement 6 building blocks of having effective service delivery, a motivated health workforce at county and national level, health information systems that are priced fairly, access to essential medicines and technology, robust health financing models, and most importantly, servant leadership and good governance. Okaria kinyabuo ne bunge. The security of our nation remains a great concern for Kenyans. The people told me they cannot understand how a police vehicle can be used to ferry goons. They have never seen in history where criminals operate hand in hand with the police. Kenyans want the goon culture in their country swept out once and for all. Onekete kinya kolo tathirikari kumaniana makarika ya waga gendene ya michemanio ya gisiasa ontobora bwethirite bukioneka kichudurano bia mwingi kuma kiruteregani na thirikari. The people of Kenya are crying for justice. This is the bare minimum for the United Alternative Government once we get into power on 10th August 2027. Kenyans told me that this government, which came to power on the claim that it was God-fearing, has allowed churches to become a target of violence. Goons, rogue police officers, and death squads launch attacks on places of worship with impunity. Nararekiritie na kuwa kinyanto obandi bethirite nendi bayumwira kebata ni utiera Ruto na kwa 2027 bakiwa bo bayitayari kwithira bakiwa ta umwe waregani bathirikari kenda kuyukia gitikiu kyo rais. Gachagua akiwa kinyato mwankethira ichalawa ndio rachalwa bamu atambaru. I have been told and I'm persuaded that the United Alternative Government must identify one presidential candidate to face William Ruto in the next general elections. Kenyans have made it very clear that we cannot gamble or take any risk that might bring William Ruto back. Phineas Imana Ndeto Cheweru. Iko sawa? Iko sawa? Imeingia vizuri? Hata Kasongo amesikia? Kadi zinimo? Right, na nikumira kirwa ria rune ndio roboro tukethira tugika gikarona kwariria Mount Redrite kinyae karika kwa ntuko 55 irarika Gachagua na ndi Redrite agika gikarona kuthikira antuko mantere mwanya mwanya chendiguru ya Kenya arani ndi ni kinyari bote ombete kwithira kirugirakia na utariria mantu mwanya mwanya ya tekeneti ya Kenya ni beto tuketha tuika gikarona bokenda kwariria ontubona njira ndene. Lakini kuna ngwataniro ya bunge bamiro batongerete mukarigite wa Mugambi rindikire bendekithite kugaukana kwa kirima
kithira Mount Kenya West ititikĩria nĩndĩ Mount Kenya East kĩrĩ kĩthurano kĩa 2027 bawa wa Tambaru baugĩte Mount Kenya East nĩthirĩte nĩndĩ twĩka ikiĩkawa kwa mĩaka kathumba na kithira batikwenda gũcokia guoko batetikĩria nĩndĩ kwelenza muntu kinyoriko nĩbathirĩte gĩtũmi kĩao nĩndĩ gũchumiria werũ na gũtũmĩria mũrũngamo ũyũ nĩkenda gũkaria Mount Kenya East gĩsiasa mwandĩkĩtwo ndeto Edwin Gatobu na ndĩkithĩtio Gambi wa Antoba Kirĩrwa rĩroro mwanya na nyomba cia nteto abunge baba Meru batongeretie mukaririgite wa ngwatanĩro yao mubunge Mugambiri Ndikiri bariuga kwa kagita mugongo jo Meru na jo Muro jo Kirimara nio Mount Kenya East ajuture jo gwete mbaru abunge baruguru nio Mount Kenya West na kuga bo bariuga Kirima kigaukane wa Meru si wale walikuwa wajana, atufuati watu blindly. Sisi lazima tukae na wale watu wanatusaidia. Niseme hivi, sasa saa hii Meru inaangaliwa na kila mtu. Mount Kenya East inaangaliwa kwa kila mtu. Ni jukumu letu. Business yetu sasa kama wabunge ni Meru County na Mount Kenya East. Na tumesema hii mlima itapasuka unless watu waangiri kutusaidia hata sisi. Rindikiri norono mubunge ogishiko kia bore ariuga thaichi boja bunge ba Meru akireba kugeta mono thaichi kuringa siasa cia maendeleo. Barabara zikiendelea, stima ikiwekwa, shule ikijengwa, masoko ikijengwa, vijana TVET ikijengwa, pia kanisa lazima tujenge. Ni jukumu letu. Ibonekete ikumira rega na thirikari na mono bakirenga boroterero Peter Munya na kuga ati bwiri kwithirwa akiuga thirikari gutikio gitete ni untu na ari thirikari na gutikio agite gitare utongeria bwawe. Sasa nauliza, huyo mtu ako na macho kweli ndugu zangu? Huyo mtu ako na macho? Akuja hapa aone KMTC inaendelea hapa, aone soko inaendelea hapa, barabara aone inaendelea hapa, aone wajumbe wako hapa kuja kuchangia, waone stima inawekwa, waone hospitali zinajengwa. Sasa na mtu anasimama na wengine hao wote walikuwa kwa serikali kuu na gavana hapa. Tafadhali wa Meru si wajinga. Kwera munyana kenandwa na tunabona areara kanisa enea kirumanaga na tuliati na maendeleo kimwe igitera kurumanira thirire nangekwera nkendo kwera twakwania na mpuno gwe twakwania inya kwa uwi no kokana nimearie tharitu yonthe na gukara rwimo rwirigiti kio seneta ja county Meru na kiama kia DCP Timothy Kithenji Timo uri umenerete untubo waziri Geoffrey Ruku gutongeria siasa cia kugokonya Kirimara na atongere ba Meru ba muringa erampi kaba wagite muntu obwaririria mwanka bugirirwe muntu kuma mbere muntu ina kiongo gikinene uju eje abwire twathurane kura cia Mount Kenya nonto kathuri na araremerero kwariria Meru kathuri ataremerero kwariria Meru ambo nugo ure ongibo wajukiria gitikia mwakuru na ara ataremerero kwariria Meru agirire muntu gwitwa Ruku na ara mbere bamureta ariku no gutinda ithiurunkame so Meru ite atongeria bumenye antu betu ba Meru bute atongeria. Timo ariuga bocha DCP kireba kwenda ikuona kura cia Kirimara ikweja gikabone kimoja ore gutwire kenda Kirimara ithura ina kajuka kanganuma burikane touga ngema kenda kura ari igwatainya cia gwatainya kenda bombo negotiate into thirikari-ine na ikio kuona antu baitinda kuina batu to marginalized. Sisi tuko marginalized. Sisi huku, sisi ni northeastern. Sisi tuko marginalized. Sisi ni Wajaluo. Muthia buru aririke na kuiringira ndebe gitine kio senator. Ni engineer wenu. Oyo ni architect wenu. Wena ndigiri imwe. Ijere. Ciothe jiariko. Hapo atarabia kairi. Antony Ntoto Cheweru TV. Ni Edwin Gatobu. Abangania bandionga ya Edwin Sifuna runguro maburi yolinda mwananchi ne baidorete ni moroto yondionga bakyuga kedro kiringidene ndi siasa cha Kenya na ticha county bakyuria barabarari baikoga ogwane ndiwi kemeruke akere murega baichu na meneti kinyamunini wa Rais Professor Kithure Kindiki akiwa na batigutariri Amiru kira kedrete ndi ageto matumira milioni mana yele kiremo chimanio yomwake akiwa abu winyange bombecha cha mwinge kaitakara Kenya babangi kinyabakonga kinkara milioni katumenyedie
Giki nĩ gĩkundi gĩatongire Barinda Mwananchi na nene kaunti Meru bara bakuthuranira kujogwa Sifuna tariki 30 mweri ũyũ bakiwa nandi kira bakumakira muno ni mantu jegi okario bao na nonte bondo bobo bakena minister okariende na Kenya no Kipchumba Murkomen ethwa kĩambĩra gĩtĩ gĩkĩ mbere ntikweje bakiwa ntu bobo bwatikira beno kare bakungana. Tumeshatangaza mahali tutakuwa na mikutano, tumeshawapatia notice ama idhini. Please do your work. Na niseme hivi, waziri ama CS wa Interior amenukuliwa akisema ati wewe kama mwanasiasa ati ukisikia mahali kuna guns usiende. Niseme that is contrary to the constitution. The primary responsibility of protecting Kenyans lies on the government. So serikali iwezi abdicate your responsibility. Iachie sasa ni mtu binafsi kujiprotect against guns. So Bwana Murkomen, if you cannot do your responsibility, if you cannot fulfill your constitutional mandate, resign. Ikiwezekana resign kabla ya tarehe 30. Ndio tarehe 30 kifika tukue na mtu akona hiyo responsibility na uwezo wa kuprotect raia wa Kenya. Undu bajairi bagamdo micha kwegera itelo igitumika kemushemano juju nondo barendaki gutegera mandu jige thirikari nene. Tumesikia kwa siasa yetu hapa Meru tunakuwa na fagia, lakini nataka kuhakikishia viongozi wote hakutakuwa na maneno ya fagia kwa hii tour ya Linda Mwananchi. Angazio letu ni zile vitu za national interest, zile issues kubwa za Kenya. So kusikue na wasiwasi wowote kutoka MCAs, kutoka MPs, kutoka governor, women rep, msikue na wasiwasi. Hii focus yetu hapa kwa hii tour ni vitu za national issues. Bakiwa nene irabene na kindiki ale munini mutongire mugongo ndikweja Meru no tumina mbeca kathumba kagitakara na baba ingi bakothangika kemanthire githomo aciari kaba kurira batina biocokia ana skuru ende kindiki no kuona milioni 200 cia kuthurania antu aruria kinoru ukabanengera milioni 200 kagawa mtu agethangirije ijire na kinyaba mwe barabara gairerwe bati kumbocokia na skuru no tungirije rito mbocokia mwana skuru ende milioni iu 200 irengekirwa kite ya kithomo kia ana ba Meru kutekinya mwana omwe wa Meru wethirwa ena thina ya gwita university tha iji kutekinya mwana omwe wa Meru wethirwa ena thina ya kuripoti college na aria athomaga andike ndike botunyamaria kwa ututena thina personal na kindike bakorinata kukumbikana ngaro ya rais ikatumika kunenganira baruga cia arimu kagita karia kuna rangiruria rubati kwita ngugeje batulinda Mwananchi tuliwa thirikari ya Ruto na kindike itekubua na gitumi kimokira itekubua ni onto jabou bukarikite bwa kujerwa ni speaker wa National Assembly Wetangula akauga uria abunge bawe beta kugira barua cia kuandika arimu State House bui bwagirite ka end quarter ya TSC ya arimu iraumire aratuje neo ire yeta State House kaka Songo president arairena noe munene wa TSC kendeke na Kasongo one time Muthuri Murioki Woro TV mutiriro Kangangi. Agana kuna te mutungiri wa kiama kia People's Party urano ya mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro na tareti ya kimako kioko ni nende orongamiri bonkiama ya IBC kirimanto ya igi mutambo yotali bakura augete kinyande guruni ya Kenya konekete makareka ya wagagia kiridura kia ditrikari kurita ngwirerio yo karia Kenya kirimanto ya igi kidomo Nyoro ugete kiringirie 14 na indi kogairwa momurito imbe chenke muno ikaringanidwa na irabedera bakia mukaira ukabire Brian Kimathi na otumenyethia security, mambo ya elimu ambayo tunaona inadidimia, mambo ya healthcare na mambo ya ukosefu wa kazi na generally kukuza uchumi wa nchi ya Kenya. Ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro akiaria na nyomba cia nteto obisi-ini ya kiama kia People's Party of Kenya ni naria amenerete thirikari na kuoronta mantu kathumba jareo karina kithomo. Tunaona ukosefu wa security, tunaona mambo ya elimu na tunataka tutoe onyo hapa. Serikali lazima watume pesa ya capitation katika mashule zetu. Na pesa ya capitation principals wanajua ni 22,000 shillings. Ile 14,000 wametuma wanasema ni capitation.
na kiri mbeca iji cionthe ciraikirwe kiri tamia ithatu ni ciringi bilioni 18 gaturumo ithano na cukuru cia primary ikiona mugaonjo ciringi milioni 1.4 JSSS ikiamukira ciringi bilioni 3 gaturumo 1 na secondary day ikinengerwa bilioni 10 gaturumo 5. Na wanasema wamemaliza kutuma capitation. That money is not enough. Na tunasema watume pesa. We have over 1.3 million school going children wenye hawako kwa shule sasa, kwa sababu elimu imesabaratishwa hapa Kenya. Nkuruki kiri kiama kia ithurano na miankana ugite kwina bata ya gwika mitaratara yao werune. Every time there is a system to be bought, be it in the healthcare system called SHA or management of the citizens called e-citizen, we have seen a tendency where all these systems are owned by people who are business partners of the president. Consequently, he owns these systems. We want to tell IEBC that the system of managing our elections must be competitively advertised globally. Na Wakenya hawataruhusu kamwe kukuwe na IEBC system kama vile tumeona ya SHA na ile ingine ya e-citizen ambayo ona ni wanasiasa wa Kenya na haswa wale wako na viti za juu zaidi. Na nyuma ya siasa cithirite cikiringwa cikimutonya uria wari rais wa gatene Uhuru Kenyatta na ndenyoro ugite gutere Uhuru ari kiri agenda ya thirikari ya Kenya Kwanza na kumeneria rumi mimo biethirite bikigerwa kiriwe. Nataka kumkumbusha na kuwakumbusha wote, President Uhuru Kenyatta was not part of the manifesto ya hii serikali. Mambo ya kutukana President Uhuru Kenyatta haikuwa part of the manifesto of this failed Wilbaro government. Kama mumekosa sera, mumeona ile mliambia wa Kenya haifanyiki, sio lazima mgoje mpaka uchaguzi. Mkiona kazi imewashida, you can do Kenyans a favor by packing your bags and going home now. Hii mambo mkiamuka ati Uhuru Kenyatta, Uhuru Kenyatta hapa, ati niliona kwanza juzi ati wanajaribu kumlecture ati a statesman anafaa kufanya hii. Sasa nyinyi mura lecture retired president, kazi muko nayo saa hii imewashida. Kazi ya lecture mlianza lini ati nini muna lecture wa viongozi wengine? Ke reporter Nteto Sauru TV mbita Brian Kimathi. Right, na nikumira kinde tunende tukiona kanyaka kunoka hindi tuchokira tukithira nende tukeleke mathina yegyo choka skuru nende nkiama ya kuthira rimo nat bedrite bakiwa trikari iturukire tembeche cha capitation orita mino rari tobedera kinyaba kibudha kirio byakende gurwa muna bunende kinya minister kidomo na ririti onto bondiro tukitha tukeleke nyume kaita katekura yatare ikekuidira tukinoka anini. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! This August on Sins and Roses. Hello, Dad? Ayal, my dear. Are you okay? Why aren't you calling from your phone? Mom literally threw our phones out of the car window. She's acting really strange. It's like she's not herself anymore. Tell me, Dad, what's going on here? Is she acting like this again because of her accident? Hello? I want to speak with Tibet Kyoksal. Mr. Tibet's not in a position to take your call. But this is very important.
My daughters and I need to leave this country immediately. Listen to me. I know him personally, okay? Just tell him it's Barak. You know, I have always thought that you were the most perfect mother. Don't miss Sins and Roses this August only on Novelas Plus. Sionde iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igu senga na kuoreka buikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ngombe ruteria rita 35 iri ari urondira ngombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega ngukuito ethoga tueri tega isui tega pera itupato sanure we tuchanure nitobu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe nguruwe na ndethia ingi chonde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. Kuhagarukire utaka kanyakika kathongika wete green yenyange karibuni ala nontu mathaizetirere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria ile kama yako kuigua Kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nyongo eterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariojo tiwa ndumekaire ete modugi ndoka imodugi ko yotumerete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals teno kwa tukarania wa nyomba hiyo zuzu nane Afya Plus menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimeting'ana tembea kwingi tuona mengi naona tu ya kwanyange na nyoroka tuona mbi Afya Plus nasho ujumoto motu te motu ya Afya Plus jogore ndukenerere akwe nagwe itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwa gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone ja rujo mutamani yo kayothire utwita kembeche tina baita ciambi no uteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa ichiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu wa irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtu taumagaruka auga ni nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikio tweja kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri ya Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Right, na ngine kuko tuchokerani ati nkiama ya gutetera rimo niona ati nitarĩtie kuria kwanirwa ko ni guchererwa kwa thirikari kurukiria mbeca cia capitation na igerikana ta menire arito kinya bethera bakibuthakia mageria kindegoro bari wa cukuru ira nyingi chinyirĩtwo muri oyo marando na kithira mbeca itirukirwo kethira kwina thina ukinyaniria mobatu yegitumia monabo thirikari gukurukira CS Migos Ogamba nitumirĩtie kurukiria bilioni 18 ira chirigiri kuyika kithomo machukuru ne Anthony Kadenya aina ripoti. Kagita kala rutoba gucoka cukuru muthenya omde nyuma ya kuthira bare mujiko wa bime bithatu kithingatanio kiama gia kurungamira arimu kianati gwitukira mutongoro ekuru wa mbere kiamani gikimase kiambati leo ni kirethite wa gagubwa kyo nikirebe kugane thirikari kwaga kurekeria mbeca ja capitation kiri masukuru kuringana na mase kiambati weti na mbere boma skuru mama baomba kwangaratanwa ikiririkana gwa skuru nyingi jine madeni manene kuma kirita mbetuku amuna kwithirwa kagita gaka niga kwenda weti na mbere bwega kiri maskuru nonto bwaigerene binene bijite kuketha kwina thine nene muno na aritani bakasumbuka especially the principals na HOI kuswa nimbia na baba kare aba skuru kuria marando yau yarari ombere nonto teka kwindira atuma wasiani kumane na bobo kiama gine kyurite thirikari kujukia onto bobo no rito bunene na gutigira mbeca ino ni kurekerio kiri maskuru ko twaromba thirikari ibwethie manto yaraka na ya agent kuhakikisha mbeca icio ginya skuru kenda arito basetro na kenda bomba kuthithia revision kuyo na inya banenkere ma end of schools peace of mind pakiomba kurita ngui ya revision na kurera arito ba tamu yekwiyo nonto asiari bo bakomenya mbeca ikarito thirikari mwarimu na komeneterete mbeca irito ko utira mwarimu omba kwira na kana asiari ane ni bweye na mbeca nonto they were not ready for this na thirikari ne twirite kila saa kadre ki ikiria mbeca iyi ko unda romba thirikari yarakisha manto yakenda aritani beto batika watwe ne stress cia kuurua marando na kuuria ne atabaeka ana ba skuru eitari rebierio aitha kiogoro kia omde waziri wa kithomo Julius Migos Ogamba nilithite kire gutigira mathomo atikwinyirikana nini thirikari ndia ministry ya kithomo muthenya omde nirekirite kigina kiri maskuru kigina kia bilioni 18 na milioni 508 bilioni 1 na milioni 400 ikithija kiri kithomo kia utheri ya primary bilioni 6 na milioni 143 ikithija kiri kithomo kia utheri kia day school na jio bilioni 10 na milioni 963 ikithija kiri kithomo kia utheri kia day secondary school gatwerere mwathani mbeca wiki ya nonto manto ya nacia na thina cia cukuru kwithira itena resources
A teacher cannot manage a school without resources. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Senator wa Meru Kadhuri Murungi na tumiriti ati atirunga magitikio ngabana 2027 ya bura tumiriti ukabere baugete nende ngabana mutumanto edingia nedirete agete thiangare ya Meru bubwa yana kuwa kamwa tambaru kongela kanya kangi kautongere uete we akarunga makairi gitikio senator kenda gwichira kibindi kebiele kanyene karawatilite kaiteneka. Athuri Murungi ariuga nyuma ya ngabana ore wari kukawira Mwangaza kuma ruotongerie Nebo County Meru ni agere ukiri na kuga we narikiti na kuona ngabana mutumanto ethinke na kumbana na kanya kaubwega akiuga wagakara na kuromba gite kia seneta kirena kyo kinya thaiji ili ndari wa mbere kuhakikisha Meru igukara bwega na twethura twina ngabana mwega uri gutwitira ngugi na uri gutwenda turi wananchi ba Meru ibwiga kwa Meru ina kerera na arua zikerere irishi ya Meru ndauga no ntomotumano enende akara miaka ere na ntobegembe batone etekia ngabana kaire ndauga egembe ndejo kiete kaire kia ngabana miaka 5 fresh ibo gwetekeria gukarana getekeu Akathuri yake arekere michetho nthuki mbithi ntereche keke yetama wondi entoembo yegembe nothi nere no migikite ariuga na kurigara-ine kimirigo egembe kurungika antu bairi bachwa gitikio ngabana akiuga bubu no butume etabwa imenti kana botigania kairi babu egembe nkona bwena mchetho naona mkona mchezo no nto babu bwena gitekia ngabana no bwe nkona bwetunya na gitekia ngabana bure egembe. Ni kwa nini munapigania kiti moja na mko nayo tayari? Kwena haja ya kushindana ete bwena kio rende? Ibo kwenda geteke ukaburenda getatigania kana imenti. Bweke anda ikaregembe. Ibo wetegera eteke ngabana ikaregembe. Baraba gwetekeria mkono juu mkono juu mkono juu. Niaraugite we kanyene kawe nethiritwo agitetera kari muno mantu jagi ukaria ibuji ntoro tetera ng'ombe cheto chiwa Rwanda ntora ntethetie taitumu full time nikenda ng'ombe cheto ikuwa Rwanda itiga kuiwa na ibori kana rato ina Ruto aja ke mathiko jethe otinjei indamwerire itua bira ke anjie siu na ge police ibia kwe permanently nikenda ntubara batiga kweja amba bare barigeirwe ne security irekethwa inare Bunge Kathuri agwikumiri mubango jojo michetho are na kukienene giki siasa cha kumuchokia kairi gwete monki na twetekanira na family kwa gintu kibo kuona twethithia na youth gote mbecha kinya ndururu ya thirikari rio na ngwatana na MCA wenu na kiama gike FKF ndauga twaja twithia faino ya Ntwamboi ward Kathuri ndi 2 terms 2 term Kathuri Murungi na mutumanto ethinke wako kwa serikali na Githura Kindiki na wapewe tu na kwenda leo support senator na tuendelee support Kathuri Murungi na pia gavana wetu mutumanto ethinke Anthony Antoto Cheweru TV ni Edwin Gatobu. Right, na nikumira kiro na runendiera tukitha tukenda yuko uge kinyabwata betobra bedrite bai kinyatu ina Kathuri Maringera urani mutaalamu wa mantu ya siasa tuina Mugambia ngaine urakura gite kyo bunge ndene ya gesio bunge kia bore na kinyatu ina Oscar Mutugi urakinyawi mutaalamu wa mantu yegie siasa ende wambithikirene ende bedre maybe kiambire na we Oscar ntukirwa ende Kathuri nedrite ya kitumira kiawe atura gite kia ungabana i political strategy ya kusurvive kana obokone tengwire kulitwa thai briefly wega pini I think to kedro tutegete pairing ya uritingo ke burario to acknowledge ati Senator Kathuri Murungi na governor wa Kuthai mutumanto ethingia ibo candidate baria bairi umba kuga i front runners baria bagusukuma agenda ya thirikari ndani ya kaunti ya Meru kwina expectation ati utumba ku expect thaire mutumanto ethingia augite akethirwo akiromba giti kia governor na expectation ni ati bo bairi umba kwithirwo be kia mene kia UDA kinya going into the next election
na baumite ntere mwanya kathuri umite ruterero imenti mutuma umite ruterero egembe pomba kwithirwo bagitega possibility kwithirwo bagi complement one another kuma ke regions iria baumite na tigintu tiri ambere tonete pairings ayu tonete kuma 2017 Kiraito Murungi bakirombaniria na Mithika Linturi initially rira yetwa Kikali na inya Florence Kajuju. Last election itonete bado pairing ya Igembe na Igembe represented Mithika Linturi, Imenti represented Kathuri Murungi no kwithirwo the same pairing umba kwithirwo ereo na mono bo bairira ira beke ameneke UDA. Sure. Now, Kadurima, just briefly, do you think it's a wise decision, Senator Kaduri Murungi, kwithira akiwa na kinerete ngwe onete kana political statement? Ankege mumeru, Oweru TV narari. Mbere itwerewe mwanasiasa ameka decision kulingana na interest yawe na arachi ukarwa. Na Kaduri Murungi was one of the people Baitere Kawira Mwangaza. Are deputy speaker was in it. Na bako kurukia ntwithinkia, they said now ndi mere guturia so na ndi bakari the government. So oteuka Kaduri Murungi jakaire ambire no gataka before that nali na interest. Na declare akana interest. Lakini ande after that after ntwithinkia gotonya boga ndi mere okira so na the alignment era bakuthithia ikulingana na nande what they believed in. Unzaina ndia akuka na roja kawira. Kalava mbere kurona ntwithingi gaire. So it looks like but Mithika Linturi na ari omo barabenda kawira umarana na kuria kia governor. Lakini atena anything. Lakini we are talking about our Senator Meru. Lakini Mithika thaye kethirwa ataitirwe kire Minister of Agriculture kana kethirwa minister tu mbuga thaye alenga kiara ya story ngi different mono. Lakini heno ndo bakwithirwa ale outside there lazima atafute kiti. So mwanasiasa thaye especially to the election utega na interest ya kuomba kuikalia. Na nandingora senator ategete mbuga ona na nyoka tega Kiraito is playing a big role kire kuba kau. Na ukateka the other day he said yes ugwe nande karau no karaja Meru nekire and then tuendelee like that. So waje tuone hivyo. Right, tuketha tuchokera na rwariaru na kinyama anto yege DCP ina shortwell lakini tuketha tukiweta Linturi kuwa torera ndrakiara nende uro guchwa itukio ngabana Meru na tikiti ya kiama kia DCP niwe Mithika Linturi ntukwerwa enda kinyete ntere cha ugoti Igembe South na rediriti ya kia na mbeo champempe kirimana yakari athingatene na mwendio gitinende kia mubunga mwekuru Felizi Tebirere na kinyamo chuo gitikio bunge Igembe South mwenda mzalendo Mithika atariti nende umbani bokie itene biathirikari araigikite mubango yokio yani bombe wakiwa ni ontobo atethi arimi monigeto ndeta Dennis Mugendi na kuthia tene na siasa bana tutumira ripoti hii. Ni muriri ngavana kaunti ya Meru Mithika Linturi akinyite nturi ni ugoti Igembe South kuria aetengirisia ekurumbewe ya mpepe cia kwanda ndiria mbura ithengerete iri njira imwe ya gukiria urimi na uturo bwao bango etite na mbere na juria agwatanirite na muriri ubunge Mithika mwenda mzalendo na muriri urungamiri bwa ekuru kaunti ya Meru Felicity Nkiro Tebiriri ngayo nyambene oturegerie mbura ya kwana project ena na muno yare soga ubwasionere botonere ara kinya bisire orende yana project ndaureranto anto baurerwa soga mu itawa orenge anto kinya bangeria wakanyumba cia maiya
lakini no MP wenu atenda bweta botonga kuona project ya ndare no gutethia ekere na nda gucurelete thoko etagitithia no ndo wonire toro wetu bwetere mpempe no mpempe ukaunanga wete wende kinyamokone lakini kiroto kiutu na kile ya ntobeto no kiatimiza tariki 10 mwezi wa 8 2027 onde bonde kama mama county tena kwa mama county mtomwere mato bora pambere bugata kuwa ora kwataka era ikasongo veteroriti akawesa era ori boito byoze bwichaka wesa era na beto barathoma akawesa wonte kwenda tuweka mama county ya Ntuau ndenda tuweka mjumbe wa Mwekoro wena sauti okwaria okotheteranto okwahakikisha into byokinya ajari nturi kinyana stokiritie baraba kugutingugi aita ari utongerie ne ari atariritie mirandi ya barabara Kithumba iria ikirera minago wa Kandagasa ari mubunge mirandi ya stima na ingi emingi aturiritu ni sibitari ya ugoti iria ameneretie ngavana Mutumanto Ithinki yani kumetejaniri antwala ithite mataniti na kuona imarere jararaga kuna nyinje ndanga bana rengeni tibuye ngwende muyumbe tibuye ngwende mendesa beninga bana ntendera jemero yonde na manto yonde yabwe we matanetera minga akeretema na tageronda awe itarakera itotema itakero itarakera India itakero itarakera wera tema tominga ngodia ngo boromba bomberie ndanga bana rengeni tibuye ngwende muyumbe tibuye ngwende mendesa beninga bana ntendera jemero yonde na manto yonde yabwe na wawa mutuma nikwambie mambo ni mawili ushike Biblia uende sasa ukahubiri sababu ndio kazi umesomea tema tongo hapo umeletea kuhubiri mani deliberate onile musiasa tebo ngwe mboya ngwe kwa kubangande kisiasa no awate Biblia achoka kuhubiria andu ara mwana weta kuhubiri oya bunduki achoke nchera akalie mabusu kanani ata ezi jongo wako menya Dennis Mugendi, Weru TV, Ntuleni ya ugoti, Wantini ya Kachio, Gembe South, County ya Meru. Akari baranendi bedrite wetumera barabara Isiolo gweta Mandera ni batarete kugunika munene kumani na murandi yokwagirite barabara Isiolo gweta kulamawe mwankamu ndogashe buranendi ni uraba kilomita amana mugwanja ya 50 akari bariadiro kamati no gendi bukadira nendo bukyodha nonto batete kinyabiachara cyo kwidra cyekura bantam murangeri na utotariria. Barabara ya kuuma Isiolo gweta Mandera njirerene ya kilomita 750 na ira iregeri gutumira bilioni 100 kiri wa kibwayo. Barabara hizi ni imwe barabara ira chiregeri gukuria na kurugura ntere hizi cha Northern Kenya. Barabara hizi na ndere ya kuigicunje kya 50 kuri kakari Isiolo ibogete njirezi ni batethete kiri utingu gibwao ugendi na ndi ntere ni jibukyagira nkuruki. Mboga ilikuwa inatoka hapa Isiolo saa 10 inafika baada another 4 days. Ile mboga inaribika, ile nyanya sasa unakuta ile wanabiashara wa Isiolo wanaumia, haya wale ambao wanatumia huko wanaumia. So saa hiki hiyo barabara imeweza imefanya yani imefanya ile usafirishaji wa chakula kwa hizo eneo ya northern part imekuwa rahisi. Mbeleni tulikuwa tunatuma hizi vitu zetu perishable, gari hata inaenda inaharibikia kwa barabara sababu barabara ni mbaya, unapata hasara peke yake njoo mwenye ulikuwa umesaidia. Juu mizigo huwa tunatuma kwanza, ikifika ndio tunapata pesa. So kama gari imeharibika kwa barabara, ile mboga ijefikia mwenyewe unaenda hasara hivyo na utamlipisha. Hii barabara ya kutoka Isiolo kuenda Mandera leo hii kitu ambaye zamani hakuna, Probox zinaenda Mandera, Nissan zinaenda Madogashe, magari kidogo kidogo hizi za self mtu anatoka na self car yake hapa anaenda Wajia, anaenda Mandera. Kwa hivyo hii barabara imeturahisishia usafiri na imeturahisishia pia kiuchumi, kwa sababu
wale wanaleta ng'ombe na lori, gharama ya kuleta ng'ombe pia imepungua, gharama ya kupeleka mboga huko imepungua. Kwa hivyo hii barabara imetuletea ibongerete na kugweta ati nyokaria njirene ici na ndibongerekete bakiuga ati jau kanyumene na kuga untu bubu bugatuma biashara gwitika bwaga nterene ici cia Isiolo, Meru, Monka, Mandera. Saa hii hizo mambo yote tunajua ya kwamba inaenda kupungua, na hata kwa saa hii imepungua kwa sababu ile kichaka mingi ilikuwa kwa barabara, wakora wanajificha, imeshafyekwa. Yani kunaonekana kabisa hakuna pahali kwa wakora kujificha, na kwa hivyo maisha ya wale ama wenye tunafanya biashara na wao ama wale drivers wanasafirisha mizigo yetu, maisha yao iko safe. Kwa hivyo tunashukuru. Saa hii ile ardhi ambayo atakuanza haikuwa na bei. Saa hii iko na bei. Saa hii utakuta watu wananunua ardhi kwa hiyo barabara, watatengeleza ma petrol station, watatengeleza maduka, watatengeleza mahoteli, watatengeleza malodge. So this is a big project, itakuja kufungua sana hii northern part of Kenya. Nkiripotera ntutu chairo kuma Isiolo, Beta Bantam, Murangiri. Mwakiro mwena chithirite acheke nyuma ya gwikirwa mpine ntere cha majengo tauni-ini Embu akirithene na watho nyuma ya kwatekana atumite miti ya umtuire iria ni indikita kene kia mwingi mwekiro nu akithitera nonanitie barua ya umwitikiria withiana mbere utema miti kuma kichibo untunende eri chibu atina mainya ya kumwitikiria kubwithia untubo ritamwanikiwa mushiri na ndetoi. Mutumia umwe ni wiketwe ngono vuva ya kwithirwa agitema miti ya kimerera mweno wa Majengo tauni ya Embu. Kulingana na Macharia Njeru uria niwe chief officer wa maria maturigiciritie thiini wa kaunti ya Embu, arauga marua maria mutumia uyu arainamo matirai ma wabici yao wanakana ya mititu na nikio mamugwatite guku uthuthuria makiria ukiambagiriria. Na tulikuja asubuhi tukaraid, tulikuja na officers from KFS, tumepata watu hapa, tumeweza kupata mashini 5 za watu ambao walikuwa nafanya uharibifu na kukata miti hapa. Na tukashika mama ambaye alisema alipewa ruhusa ya kukata miti hapa. So we are under investigations na tumeweza kuwashika hao watu na huyo mama ndio aweze kutueleza alipata ruhusa vipi. Kuna barua ambaye ameweza kutoa kusema alipoa idhani na chief, lakini nataka kusema na kupeana onyo county mzima ya Embu that there is no chief ambaye anafaa kupeana ruhusa ya kukata miti mahali popote. Huko avitha wa mititu niwe Crispin Kanake akiugaga ivera ria ivitie tariri ni ria iguru muno kuona guku ni kuthukia maria maturigiciritie na ni gucokia bururi na vuva thiini wa itanya ria kuongerera miti. The consequences for that action: 1, financial implications. Second, there is a 14 years imprisonment. We are going to identify the intent of this person. We are going to go down to the bottom of this thing, because how comes that we are talking about climate change, we are talking about 15 billion trees, and yet there are people who are making these efforts futile. Guku riu ekaria mwena uyu makiuragia thirikari gukorwa metho makiria niguo kurangira indo cia mwingi kumana na turiani metatutu. Na mimi upitia hapa kila siku, kila diri karibu miaka mingi nimepita hapa nikiona hii miti na historia hii miti venye inakuanga hii miti kianza kuleta shida. Kwa mfano ikianza kuanguka, kuna wale watu wanakuja kukata hii miti authorized, maybe Kenya prisons ama children's home. Hao ndio wako na authority kuja, au tunaona hata hii yote iko kwa barabara kutoka huko hadi kwenda juu. Hao ndio sasa tunajua ndio wanakatanga miti. So ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nagino kuna temu nini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ntukwirua ri na tungeretie muchimani yo kanja gutegera budget na kinyochumi reyekene munoto ya ta IBEC nyumene Kindiki na kinyete kiri mambura ya wekiro ndombe kwa cadet rangirwa askari banchera nyumene Kindiki orengina lungite chipitari ya irane ndedirite ikite dairwa kinyan kade deni akaunti ya Kiambu mwandikitonde to Maureen Kinyana ututariria ndionga ichonde cha DP Kindiki. Some of the things we discussed and approved and agreed on in the 29th
ordinary session of IBEC have been implemented. Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki rukirirwa na Arua ni atongerete mucemanio jo kwariria kigina kirindwangi mwanya cha thirikari aria mukaririgite wakanjo mangabana ataririte ntuko ya Jumatatu manto jogima jagategerwa. On matters health, as we agreed, we will pack them until the CS and his team are back in town for Monday next week. And just 3 issues: UHC matters, the nurses strike, and for the nurses strike, Governor Abdul Samad and his team will continue engaging. Hopefully by that time we'll have gotten a deal. Kindiki akiongera kaipsa igatirira gukura kwa nthiguru. We look at a vision for Kenya beyond 2030. County aggregation and industrial parks are at the center of the realization of that vision. Simply put, KIPES are the first step towards industrialization. If we want to create an industrial nation, KIPES are the beginning, the baby step. Aggregation, value addition is the baby step towards creating an industrial nation in a generation. Nyumene Kindiki ni akinyete kiri kiatho kia gwikirwa nthumbi kia Boris Banchera ara CS Kipchumba Murkomen akathite obisieje ya munini wa rais. Let me just congratulate you. Since you became the deputy president, you have carried out the professionalism that you showed as a cabinet secretary interior to the office of the deputy president. Now the office of the deputy president is more dignified, it is respected, it is engaging. You have really properly assisted His Excellency the President in the delivery of the service of the office of the President in a very dignified manner. And we want to say that as a ministry, we will continue supporting you and the President, and to make sure that the remaining part of the programs in the next 1 year are completed, so that as His Excellency starts a new term together with you after next year's elections, we will be having now newer program to upscale the issues we have promised the people of Kenya to the next level. We want the prisons department to be part of the conversation of the vision beyond 2030. Nawe Profesa Kindiki akirikithero angirwa Boris Banchera negetuge kinya kere wekibwo karia. The Kenya Prison Service is not an institution at the margins of our national security architecture. It stands at its center. You do not merely keep offenders in custody. You safeguard the public, support the administration of justice, and prepare those committed to your care to return to society able to live within the law rather than against it. These responsibilities are becoming more demanding. Radicalization, organized crime, cybercrime, trafficking demand new knowledge, new capabilities, and new tools. A correctional service that does not modernize cannot keep pace with the threats existing today. Kindiki Nkoroki nethiritwo akiruguria sibitari ya Wanini Kireri magereza level 4. So this is our equipment we received from NESP. It does all ultrasound modalities, and specifically again added advantage, it does cardiac imaging. So Alright, na kumira nende kirono Kindionga Kindiki direct yake budhakia na teruari yake Mheshimiwa Mugambi Angaine, maybe Kindionga Kindiki direct yake budhakia. What's your take apart from cheruari ne direct yake ya Meru ne direct yake ta Embu Irundoni, like or maitara maingi Kindiki are on the move, maybe ugeboku iboko kwenye Ndionga hii. Bambere ankethi antu babure na Ameru kwa njumura. Ndionga hiji chia Mheshimiwa Kindiki indionga chiete chiotumira mbeca chia kithirikari muno. Na ndionga hiji itena umithio. Kimaoni jako itena umithio. Nontu ichia gisiasa tupu. Kede itu achia development
igetethagia antu ba miru tugaibo bwagana thiuruke ora kuthiuruka ina kireta development lakini nande kira tukuona turiona antu bagikairwo ambasine bagikaigwa naranja kwawe beta bakariba gisiasa bagacianira neu ni utumiri bwa mbeca cia thirikari na njira nthuku na kwou akeja kuthwa i maendeleo ainayo akeja kuthwa imiru akuretera maendeleo tugari sawa lakini tukweja tukuthiuruka ukiringa siasa na tutethia antu ba miru kwou ntikuona kwina haja akarakithiurukaga nontu nande kira kirio ni umaarufu akwenda kuonania ina bumiru at the cost of kana gutumira mbeca cia kithirikari na njira nthuku. Sure. Na Oscar, on the same breath, the deputy president nethirite akenya miru punene Embu Tharaka-Nithi marawita antu irunduni na roharia rwa kugania kirema ni untu kinya wethirite aina ugena kwa it's not advisable lakini ruare kinya ki committee yu CS Ruku ora no tu kinya nwe mwene roharia ro na ukarikuo. Do you think they are reading on the same script na actually they sit in the cabinet? Do you think these two people read from the same script? And I think kuteu mbori tue kumba kuthira we possible CS wa thirikari ethirwo akithithagia gintu deputy president ate kumenya untu buu na president ate kumenya untu buu ni untu CS ngugewe ikwendereithia policy kana we siasa iria betikaniretie as a cabinet kana as a government na CS Ruku kwithirwo akiumira ora umire ni assignment ari nayo na oni from where I sit bonthe iba kuelewa imbio pa kuthithia no aete Ruku assignment of course no kumenya no mwete assignment ni appointing authority no mwete assignment but for professor ni untu atirigirwa kwithirwa akiparticipate kirwa haria rwa kwathurana Mount Kenya then he must appear kukarajeka kuregana na uria Ruku akuthithia but bongo iba kumenya kinya akithithio u igintu gigwitikaniritu kinya before bathithia bora na oninte na issue na kwathurana kirima nontu actually imbariritie mantu zau kiria akinkuga ati at this time thaira tukwariria mantu za nini message kireti the wrong person Ruku tu bati kwithirwa akireta rwaria rwa kwathurana kirima nontu kinya tugatega ibikura iria bongo bakureta from the region nontu numbers in politics no chochi chikomata so mtabatire kwithira akamatita rwaria rwa batire kwithira probably umite miru ikeza kwithirwa ikuga Mount Kenya East abati kwithirwa umite miru nontu mwankatha itu na registered voters almost 1 million almost yeah ukaringanira Embu County na Tharaka-Nithi bado bateumba kwithirwa baki bakinyela the number yes but na ndithi nerayo nayo tu nayo miru ni ati siasa ichi riwada courage ni onto kinya professor Kithure Kindiki kwithirwa no ku represent rotere ruru ikuga kwina gap tu na leadership ndene ya miru onto we are not making our numbers count sure na kiwikio bangi ba take advantage minority bakethirwa ndigo bena kazu nyankurukia majority yeah na twethirwa tutinde heze itukurwa the other way so kwina gap ire leadership sure na briefly bwana Kathirima Kindiki ndio ngaichi akire do you think ni ko benefit a Kenya in any way on to kidra ni runduri kwanto baweta kwa mitu well na kana kwa viwendera bakiona do you think it's a good trajectory ya Mutongerio second in command akiwethe Kenya chudurano ya view do we benefit anything from those meetings if anything mbere ba deputy president I serve as a deputy to the president so it means the presidency I part of the presidency sure and then Kitikirena is political it's not takale minister for roads kana
is political. So part enguge wera agwita no mokethirwe siasa. Lazima apige siasa. Na kulinga siasa kwa we yomba kwethirwa omba kumike in any direction. No, that's why they are given a budget which they can use na itena a specific direction. No doka wakataka lera tubakwita irundu na bakamadhirwa na bakanenkirwa fair tembe jakinde kichikuthithia ngugeu nimbeja chia office of the deputy president. So as a deputy president maybe batu no tubakwithirwa tutona such a big seat is for the first time to the deputy president who is the second in command. That's why to kuona maybe it's unusual. Like Kathurima, as a business person on to you teach you biashara, is it economically viable utumira millions of money to hold maybe those meetings, whereas sorry to say but nidhiere warayari? Of course it is not. But it's politics. It is politics. And in politics, no mwagaba tumerembinu chote to safeguard their interest kana what they think. Meadiran kiongozi akalire giti na nyamu gambia agatwira. Rira ka MP oburi agathithia mantu jara kone is right as long as it is within the law. Sure. So taina ndi kiende kikiwe therai kira kona thithie ni ageria kugwathania antu gisiasa na ona ni yes we have the seat. So nande je ni buka yebu kirutira kira kai but in the actual sense when it comes now to the development part, the priorities spending, which is done by the parliament. And the parliament kitande kuba a huge budget. Why can they do it? They will do it. Lakini budget in atuge current setup ereo parliament and executive do there's no much difference. So it will do what the executive will want, what the presidency will want, and that's all corner. Everything is just going the way it is going. Na spending especially it take line na what the people want. Sure. Thank you. Rotuketa tuchoka rwadia ruri ingi kenda to itira tukiona inyap the performance ya thirikari as we await 350 days weta kithurano nende na ingina kuna ate mubunge wa kuru county na Tharaka Nithi no retie chukuru cha primary kwa mbari ya mibango ya weyani babia kuraki machukuru kenda kuni ya makarika yana gutera chukuru areti meriene ndikaita kara kwithirite akirugura kia mutaratara yo weyani babia kuraki chukuru ne ntereyo. Martin Mugambi aina ripoti ye. Mũbunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngũgwa Mwindu ainyĩrĩtie macukuru ma primary mabatĩri kũrugagĩrwo kenda gũkaũkĩria gĩthomo. Endi njogi ngino kuruga ngakubwereza. Njogi nyabora ndatuĩka governor. Utarikana kana sare skuga kadia na yora kairi. Twaembe na shughuli ya kuruga na twabanga madam. Tumeke kionge ana bare tuyuto mama kaunti. Ngatiga kana mukara twana tutukarea ngotiga kumeke kinya githikira kenge. Mwindu augite ithomo ibinyangikaga na kurega kurungara kagita karari twabathi cukuru atarite gintu kana bari na yura. Ndikwenda kubera kirambari gete kaira ati yura ati mabarigia. Ndikwenda mwana dikira sinia kero kampona ya ilibigandu. Anatema kontumbirete ngide tilibigandu kamena takupandishaga. Twekagera mpempi kimena ndengo na wetu twaruga muno mpempi kime tugekira ndengo mami aruteria rokire wekira ndicini wekinya cukuru bikotheruka. Aritie mama kagita agakuruguria mutaratara wa kurugagira aritwa kiri cukuru ya primary yegakira mbawandi ya Mwembe arakoriongite cukuru enu netangiria roje choria na nkinya bia kurea na tukoya na nkunia emwe ya kiro egana nkunia ya mucere na nkoya na kiro egana nkunia ya mboco na nkoya na maguta makoruga lita mutongi omwe gunde wa lita 20 na nkoya na gakunia ga itongoro na nkoya na gakunia ga nyanya mandamu kajuna kongore kajubai auto kajuga tigara mwakire utukonia we nako. Mwarimu munene wa cukuru ino nanetie gikeno na nkatho inyingi gutuika bakambiria mutaratara wa kurugagira aritwa cukuru ino. But the fact ni kwithirwa mwana ujueja lunch amenya cukuru akaria lunch uni mustastinaga
na absenteeism yana ne ulaga nuntu na ichio ono amwenga milio gerage kabisi agacoka na mpondo tejo bya bieko Yesu kurweje ari Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Na tukirikina ni atenende akari bamurinda na nyagari wandini achia karegani bokieti madeta iguru ria thina ya rui ira nende idrite ibenyela kiakwa kaita bari wagiboru nende botumite bakare makinye kutherema kile mwanto yegyorimi na yangi abata. Iba murinda na nyagari ni bagutariria wagi wa roje gonto goko akiuga bari rasimika guthi gonto kuraja gutaroje gonto ria kubatera mathama na batiomba kurima na roje ta gonto kongi gonto gutotaga roji gonto kuraja obwega atothia tokarikana kinya na mang'oi matuikirie mikando tugo makathi kunyua kwagutio roje atonyunyaga ronyunyago imang'oi ronyunyago njoka na kila kitu na totithi torutiga nonto nathi tokarutiga tukauge tukwethera ng'oiku twathimo je titereka gonto kuwatu gonto kothoku mono igonto kinya kwa mathaka muntu athia agetia na marema magwetia koragorogu mwankothi othi ogakinyoka ikyo gatwa kia kenge ogakinyoka ikyo getia kia kenge na nde na mutongi mugongo baitani oju mugongo ndi nau tikwajua ekoro babakoro roye rwatotomagira rwakathima na kwenja okwenja muntu athongira kwake akethera nyanjo kakwa kaoraga ende totoragira thina nderi ya roye mang'ong'i kinyima inyire ikothia tugatinda muroni gwetera roye mwanka thaira muntu akaterera no ametongi no atano kaingo atomera roye rukinya abora toguo ni batariritie gonto kuria baguthi gutara roje ni gwati muno giekuru bakiuga bagekirwa roje ruru rukabatethereria nene kiona ekori twainyire tutitara makinderwa noe kio tutauma twathio tugo tuthia kinya twakinderwa nagu muntu arekia bwake inge tukamwira nabi tucoka kaira mutongi ora ine nya kaira ora tena atiga mutongi no telo ndugiro joru irurabe metengwa mene ngaitesi ronto ingetika ndajwa morimo toyu kare wanakorera agaloye miurori na rakori kumba ya longo inoto taga tokareta naga ende muntu kumara nantu ekerwe ndoye mechi bare mbinda tanigo kegwambe tweke mwana ekere twetue akare mbinda ntia ndono anga tue na kabogi chingathi kwendia nkona mbia ene nkona ile kona mwana tie na roje utie motori wetu na roje ikingwana na ara tukuikogora ndoye cieto kana tukuthigota miuroni tukagwata gwa Kenya arebe tu bakawata wa Kenya amba mami betu bakawata wa Kenya tukagwatwa na maroro manene muno teromba thirikari ri butie gweromba rietu ri yoi bariromba atongoria bao kwigwa kiriro kiao na kubekira roji kenda batiga kuthangika totininterwo nwa roye na rutore mena rutone kana tukebombera tutige kuia tutige kuthina ara nyamonge kuthi megachani kinderu ithakani tuketeria royo tugo tukirara gukunia na miuro tugo tugeteria royo ro kunyua itwathenire itobaito tethiania anene bai Kiripotera Weru TV kumatharaka mbeta makena uambabu. Right, wewe makena mbabu nonto bwa ripoti unaona toka tweka katanta kindeto chieto ende okamene ende riongo ndo tutite kwambire mubango yongo nende you are the mind perspective rato kwa remanto mwenye kinyare drite ye kareka na kinyo said the tune for the week ahead moneto madidio au kare Maureen Kirimina da yende angutina broku kare ki mubango you Weru FM ke mubango you todo nkume ndio kadro kita kurata chamani ye ruterarungira studio kiro ya rotontuko yeruari ugo menyere ko inanguche kumama wino kuruwe bongana at least for lindisi bwale ambati bwa menya mapema mliko mnafunzo mapema Niatha ikurari mwana na muguto jeans. That is the most awkward thing omba ikothithia. Mwana murume kuije kwetu rinde inya toto ana to kumama. Ama ile ki overall. Anavaa tu hiyo. Na te umuinya kwanza. Ale kembage kwanza ikyo sawa. Na nyana tugura iba itano nya kurara abati nenya tugutwa ndene. Muno kana gaka iji.
Mono kana child. Unaenda kwa lile usiku nalala hivyo. Kabisa. So agakura akimenya how to sleep. Akura akimenya. Agikura ikinyo kuruburia atikeje kumaka what am I doing? Aone yale omubango. Na ndethro akimenya mubango. Na tio kotheka. Wani wate wako rekia. Na windi abizi bio kotheka mbere morene. So gakaitano geka nini inyage kinyegiterera ikitena mantu yegi gifamilia ketho akimenya ontu bure yakuthithia tuntu bure out of order tuntu bure out of mantu tuja sasa na nyangu akaritanwa ekumama nayo ntike thora mama na gitisha ti ugiukira ginkingo tia kwethia t-shirt kama umevaa kingo kwa matisha titangibu ekaira ikari ukirinda inateremka tu yenyewe hiyo iko sawa tiko makethege t-shirt kana imbigo kamaka unaiona imbi no kuringa mbicha ugiukira rukiri nkingo kuthiurukirite na mapema na into funny jeans umefunga hata belt yao achana hata na kitovu ipo sana wa kitovu achana na kitovu kitulie kidogo tu ka upepo itakufunga unyunyu ifunge unyunyu walibo yesaidia achana na mwili ufunge unyunyu keni ugatonyo usharatine wewe ukubariki usikie kwa usharati vumilia tu nyana orale na suti ya ngai hakuna makosa exactly unalala tu hivyo na kwa siengere ikeje kweja torele ukavia maandiko ja matheru yukunere